Samuel khana bung som lani Samuel in mi pi te kyanga thu again huan Samuel in Israel meeting ting kyanga ngai di uwa ka kyang a na thu gen ting ting u ngai hia in na tungwa kumpi pa ka bol ta hi tu in ngai di uwa kumpi pa in nama u akai hi keizo te kin kasam leng akang ta hi ngai di uwa na kyang wa katapa te a omo ka naupan a pan tu tan na mau ka hon pi hi hiaya ka om hi topa ma le asathau nilpa ma a hon sel un kwa bong tal ka su ngei a kwa sabil tung ka su ngei kwa ka hem ngei kwa ka hi gen thei ngei a kamit to sak ding in kwa apan in gol na kalangi a kon din non vek ding achi hi amau nahon hem nge ke a non hi gim gen thei nge sam ke kwa ma khut apan lak tuak lo leng nalangi ke achi uhi aman akyang wa ka khut a pang ma kilom lo namu ke u chi tuni in topa nalakwa thei pi pa a hi a asathau nilpa a thei pi pa a hi achi hi amau aman hon thei pi pa a hi achi uhi Samuel in mi te kyanga Mosi le Aron sep pa le Aigupta apan na pi pu te u pi khepa topa a hi huchi in dingkin ken un la topa ma a topa na tung u le na pi pu te u tunga thil dik ana hi te kahon sut pi ding Aigupta gam a Jacob alut nung in na pi pu te un topa asam wa huchi in topa Mosi le Aron asol hi na pui pu te un Aigupta gam apan api hia a hiai mun a ateng sakhi himale topa na pathianu amangil u aman Hazor sepai heutu Sisera khut Philistia mi te khut le Moab kumpipa khuta akhong a amauten ado uhi topan asamwa topa ilingat le ngat sanwa topa asamwa topa ile ngat sanwa bal le astora na isep ziak un ina khial ta u hima ale tu in kamel mate khut apan hon hun khia in la huchi in nang na kasem dingu achi u topan Jerubal Bendan Jephthah le Samuel asola khat lam a namel mate u khut apan ahon hun khia hi huchi in bitakin na tengta u hi amon swante kumpi pa nahas no do ding in ahong kwan chi na thei tak un ka kyanga a hi ke kumpi in katungwa vai hom hen na chiu topa pathian la na kumpi pa u ahinga gi ge nga la huchi in na kumpi pa tel ule nget u endi u topan kumpi pa ahon bol sakta hi topa laudan na siam wa na ana na sep wa a ona zui wa topa thupiak na helsan lo wa no le na tung wa vai hom kumpi pa to topa na pathian u zui te na hi ule a hoi ding hi hima le topa o zui lo wa topa thupiak na helsan ule na pi pu te u topa khut athuak ma bang un no leng na thuak ding u hi huchi in dingkin ken un la topa namit mu wa thil thupi tak a hi ding en un tu ni in huit bu ala u a hi keimo van ging sak ding le wa zu sak ding in topa kasam ding huchi in kumpi pa nanget u nanget thu wa topa mit mu a thil na hi khel u athupi dan thei in namuding u achi hi huchi in Samuel in topa asama topan huai ni in van aging saka wa azu saki huchi in miten topa le Samuel alama ma uhi miteng teng in Samuel kyanga kasi lo na ding un topa na pathian kyanga na sikha te hon thum sakin hiai thil hoi lo tak kumpi pa kana nget u kagir lo na teng u be lap kana hita u achi u hi Samuel in mi te kyanga lau ke un
hiai thil gilo tak na hi ta u hi himale to pa na zui u pialsan ke un la na lung tang teng teng un to pa na sem zo un lampial ke un man na be thil le no hon hun he theilo te zui ke un amau te bangma alo a hinga lwa amin thupi tak ziakin to pan ami te ale ngat san ke ding ke dia ama ami te hiding a no te hon bol to pa kipa lam a hi hiai huai phet leng a hi ke a no a dia thum top in to pa tunga thil ka hi hial het ke ding hima le lampi hoi le dik ka hon kok mu zo ding a hi to pa law dan siam phot phot un na lung tang teng teng un chi tak tak in ama na se mun la no adia athil hi thupi takte ngai to un hima le gilo tak a thil na hi lai lai ule no le na kumpi pa u namang thang ding u achi hi